Kani gadega Pati CCTV. Kinong tre jong ka Meghalaya Transport Corporation MTC hapo kalama jong ka Meghalaya Transport Corporation Workers Union MTCWU. Hane kasngi ka arpoi tre gno pra. Kila pelong na kajiki bat kajing sange trekam na kadaw bakim simlayo tulap mentala san bana lenter. Kinong tre jong tanat MTC kila penpau bakani jing sak set tulap kadai kajing bambiang ki bor penya jong ka corporation. Wat hadian bonsen bakalaran kajing kran bat ka managing director jong ni katnat ka kong e nikla. Habai keren bat ubak ki rumnong ubreu general secretary jong ka MTC Workers Union ulapan pau ba kajing sokhia hakabai de ba kajing bamla ka MTC ban siu ka tulap ka balawan ra ru ya kajing e ya kinong tre jong ni katnan ban yede Christmas kumbalong lem ki wei pat ki rungi Kristan uni unong yalam jong ni ka seng kinong tre jong ni katnan ulakan thoru halal ka gratuity na ka benta ki ba song thai bat kat kum ka BRS ka de ban long kum menchwa ka ba kan thop ya ka basic ba ka DNS allowance kat ba menta pat lakhen tang ya ka basic Kim nasni nomor ba ki babu ni kista bujongi khamyo yang tulop untala sauna san banai ba unta sambar te nakata kata ra jing bomyo tulop sakhamtam bakani ka Christmas season benta kalapoi te kalabu jinge ngi kista watang bangin dia ngatai Christmas bangin ye lekman Christmas ngatai babu ni kista jinge benta kenemyo mahadu benta ka tulop impat yo san banai benta jadi nak kata ba jing bomyo ye kani tulop kapelong yang ini bangin yaki ni akan dikasih kemudian. Nak kalian ke management ke apa ya kini ke proposal nombor kini ke subsidi. Dalam macam kini ke subsidi ini siapa yang betul. De kini ke subsidi kalau nak kalian ke management si krur kafulah. Dengar ini nak kebit nanti ya kata yang mana kalau kini kalau baru ngiru katulap lain benai kalau dibenyo. De kalau rapun ini ya kini ke Christmas komentar. Jadi proses dangilah wajib tepat menegani kesiasni kita bah kata subsidi kelaitan kendai po lah. Dah bangio semua tak kendai pula. Ngi kendu ya ka direktor kejongi. Ngi keren ke direktor tekonga lah ni apa kena kendai pula. Kadai baik tang si benai ke tulok. Te orang nam lah benai kata kelai benai sah benai. Jadi orang baik padam nak kalong ni kedul. Te ngai dan kejungi ngai leng ngai keren orang kalong menurut toi mari ba kabun pesat ngai nak menurut ai tangar benai ru. Ndai nak kalian ka direktor kong ba nganam lah benai kini benai ru. Hadu menyang kasmiru ngidang up ba hadu met maka orang ada keren saya buat balor dengan ai tangar benai. Dah hadu menin agak por nyodna sepua agak pun nomor bayi dan kaman mi sini beroisngi dengan phone i ya direktor dengan klini yang ngamla banai kata kar banai te kepala hi di tangkan si banai tentang hi menin nilai keren ba presiden i nilai pembai bagi tiga staff yang ba kalong benda tengi ini sebenarnya ru ngin simru kam dan jemut nama beli babun ke staff di babun ke ramah papang te kara kam san banai ke ram ke banggan ot te kamut lalu kita ketulop sebenarnya te kamnungan celebrate dengan Christmas ke jungi ke babun ke staff jungi kamut benda kemio ban lek kemen ini Christmas jadi nak kata ba kapelong yangi hadian bangilayo ya keren direktor menin dekat sepelong yangi ba inap ya sedang ini ke strike jungi ini kesini Kani gadega Pati CCTV.